Ovaj, kako ga Amerikanci zovu Crunch Wrap Supreme, je nastao amerikanizacijom meksičkih jela i napravit ćemo ga u kućnoj varijanti, jer gdje god ga naručite vani, bude odran. Prvo od beskoštenog bataka očupate kožu, bacite ju na najniže i zaboravite na nju. Piletina se razreže na kockice i ubacite svaki začin koji volite i koji vam liči na Meksiko. Ide tu i kumin, štalo smrt. Ja neću ni razmišljati jer mi je sestrin muž iz Amerike donio neki meksički miks. Tu piletinu ćemo ispržiti, zasolit paradajz na kockice i narezati ove ledeni brijeg salate. I ostane nam sos, pavlaka majoneza, sok limuna, bijeli luk i tečnost od onog paradajza koji se već sad uznaju. Sad za komplikovaniji dio, asembliranje. Prva tortilja i baza, iz druge iskružimo centralni krug, a Amer žrtvuju treću za onaj hrskavi dio što ubaci usred crunch wrapa, a možemo koristiti nacho chips koji u biti jest ispržena tortilja. Znači piletina, sos, sir koji možemo malo istopiti i sjetimo se one kožice koju smo zaboravili za duplu i životinsku hrskavost. Onda sloj nachosa, salata, paradajz i još jedan sloj sosa, stavimo onu kapicu i motamo ga ovako rubovi do kapice i onda preklapamo i molimo se da nam se neće raspast. Zapecite sa obe strane i to je u prijevodu na naš hrskavi vrhovni omot.